Ekitabo kya Yobu eshura ya 8. Bildadi okugarukamu Yobu. Bwanyuma Bildadi omushuhi yamugarukamu ati, biito lyahise hiyo kugamba otyo, kandi ebigambo by'omu kanwa kawe kuba nk'omuyaga gw'amaani. Nogira ngu Ruhanga asingisiriza nariho obushoborozi bwona aite emanja z'oburyo? Abaana bawe kubarabe bacumwire aha Ruhanga akabahayo omu bushoborozi bw'ekicumuro kyabo. Konka iwe korayezirike kusherura Ruhanga wayeshengereza obushoborozi bwona. Korabe oshemire kandi oshikiriire. Buzimazima Ruhanga naija kwimuka aha bwawe akugarure eka yawe eyabiire eshikiriire. Kandi n'obu okutandika kwawe kurabe kwabiire kuri kukye, konka omu biro byawe ebya bwanyuma ebyawe biri akanya munonga. Ninkweshengereza buuza eby'ebiro bya ire oyetegereze eki batatenkuru itwe bareebire. Ahabw'okuba itwe turi abanyomwabazyo titwine eki turi kumanya, kandi ebiro byaitu omu nsi ni nk'ekiicuucu. Tibarikwija kukwegyesa bakakugambiire nibahamya ebigambo ebi barikumanya. Orufunjo nirubaasa kumera ahatiine byondo nari omubimbiri kumera ahatiine maizi. Kubiba bikiri bibisi bitakatemirwe bibandiza ebindi binyansi byona kooma. Emihanda y'abarikwebwa Ruhanga boona ni kweri, n'amasiko g'otarikutiina Ruhanga garyahwaho. Eki arikwesiga kiryacuubwamu kabiri, n'obwesige bwe ni nk'orubibi rw'orutangura. Aryayegamira enju ye konka teryemerera, aryagikwata konka terigumaho. Yabengyeya aha mushana n'omurubo gwe gubuga omu musiri gwe. Emizi ye nerandira aha mutuumo gw'amabaare hatuura omu nkiri. Ku ariihwa ahu yabiire ari, haryamwehakana hati tinkakureebaga. Reeba okwo niko kushemererwa kw'omuhanda gwe. Kandi omu itaka haryameramu abandi. Reeba tarinaga muntu ohikiriire kandi tariramera nkozi z'ebibi. Konka obunaku butari obu aryijuza akanwa kawe esheko n'eminwa yawe eteera akaari. Ababiire nibakwanga baryashwekwa enshoni, kandi eihema ry'enkozi z'ebibi tiririgaruka kubaho.